Jatend migao malimbe Rebecca Miano yango ni pinyo wacha mamalo dhi siro kuonde limbe duto e Kenya. Neo bergi kendo gengnegi mondo mi gi medikelo yuto ka isiro chenro magi. Seche mane otimo limbe county ma Kisumu nyasi maduchieng limbe piny mangima mano World Tourism Day. Miano ne owacho ni Kisumu kod alwora mare ni kod nyalo maduong' mar weyo welo. Bende riwruog governors kokalo kuom governor ma Narok Patrick Ole Ntutu ne owacho ni counties tiyo matek mane ne gibero kuonde limbe mayudore e alwora gi kendo kwayo piny owacho mamalo mondo ti kodgi machiegni. Jalup Gavana ma Kisumu Matthews Owili to medo ni Kisumu ni kod nyalo mar rwako welo mathoth gino mosenenore kata ndalo machien. And as much as the national government wishes to protect our national airline, the amount of money that we are losing from the tourism industry is larger and supersedes the amount of money that we are gaining by trying to protect an airline. By having an open sky policy means that every single airline can be able to land in Mombasa. Mombasa can be able to be open to an excess of 300 cities worldwide if those airlines that have shown interest, that have already put in their stake, that they wish to be able to land in Mombasa, but because of bureaucratic challenges of not allowing them to be able to land in Mombasa, we are missing an opportunity of 300 cities plus converging within Mombasa. Mombasa being a tourist destination, tunataka tutoe watu ambao watahatarisha usalama wa utalii ama wakazi wa Mombasa. So ni jukumu letu kila mmoja, na nilisikia mtoto akiimba hapa akisema ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kuwa Mombasa is safe for each and every person.